خب درود هموطنای عزیز برادر و دوست. امیدوارم که یکایک شما خوب صحت سلامت و سربلند باشه. درباره کدو در صحیفه های مردم بسیار درباره کدو می نویسن یا که بگیم که خنده میکنن از بالای کدو. گویا که همین مردم تاجیک ما همون قدر کدو را یا که کدو چی بدنشا ندونن. حتی که در جوی مو یک قشلاق هم هست نامش کدوچی. ببینید دوستای عزیز، ما در تمام بگیم همو پرازنیک های ما با کدو بگیم که یک آرایش میتن همون میدانه یک کدو قطعی پیرامیده میکنن. ما تنها یک نوی کدو قطع میکنیم. این چیزا برای ما را ما کدویی که خیلی زرده که میانش باریکه که کنش کلانه بگیم هم خیلی کدو است. اما کدو چند نوع میشود هیچ مهم نیست چند نوع میشود. متاسفانه ما این چیزها را بگیم قدر استفاده نمیبریم، یعنی نوعش دیگرش هم هست، کم است در ما. کدو بعد جنگ اگر کدو میت که نمیدونم بدین جنگو در بعدای جنگو عقل داشتین میفهمیدین نامی بزی زرد گرفتگی بود، یعنی که بزی زرد بکش میگفت. کدو رام بعدای جنگو در پیش مهمونای اولی قدر کدو بریون میکردن. این خیلی مهمونای پرستای دکو کدو بریون نمیکردن. کدو میت اگر یاد داشته باشین کدو را آورده در یک جا سخرانیت میکردن، میموندن احتیاط کرده که بناگو یگون مهمونی اولی قدر بیاید ما این کدو را چی میکنیم. بعد میگفتن بزی زرده بکشین که مهمون اومد. کدو اصلا یک چیزی است که هم فایده آور است، نه تنها خودش بلکه دانه او هم فایده آور است، برای دیلم برای دیگر چیز هم، یعنی شیر کدو میکنن میخورن در ما، برای سلامتی هم فایده است. واقعا هم کدو موضوع کدو است امروز. واقعا هم کدو بگیم یک سیمولی همین استقلالیت ما ده، یک همین که استقلال گرفتیم در استقلالیت ما اولین چیزی که بگیم همون قیمت بها چیزی که در پیش مهمونای اولی قدر بریان میکردن میموندن این کدو بود. برای همون اولین چیزی قیمتی پیش مهمون، یعنی که مهمونای اولی قدر ده میکردگی چیزی ما این کدو بود. این سیمولی استقلالیت ما هست. این چیز سیمولی استقلالیت ما هست که ما بعد از استقلالیت بعد از آوردنمون یعنی برای مهمونای اولی قدر کدو میکشتیم. برای هر خیلی مهمونی خیلی پرستای خیلی بگیم هر آدم ده کدو نمیکشتیم. کدو میتون که همین عقل دارین، همین سین سالاتون همین جایی ده بود بگیم میفهمیدین درک میکردین این چیزا را، خودتون میدونین این چیزا. برای همون بگیم کدو را قدر کنین. کدو را خیلی نظر پس قطعی نگاه کرده مذاق کرده ننویسین. امام علی بگیم که همین این چیزا را که دیدگی هست و اولین بار امام علی هم پرزیدنت شدند در جایهای مهمان میشید، مثال گیریم یگان جا دا میرفت برای را کدو بریان میکردن میموندن، گوشت نبود وقتا. یعنی که کدو بعد از بگیم استقلالیت ما گوشت ایواز کردگی چیز است، گوشت ایواز کردگی است. کدو را با امروی پیاز بریان کرده تریل کرده میموندن، سب سرخ کرده برای مهمونای اولی قدر. برای همون دوستای عزیزم هموطنای عزیزم من را گفتم یک پست کنم بنویسم، اما هموطنای عزیزم از بگیم که
ки хеле мазоқ кардан, тамасхурӣ кардан, навиштани бигем як неъмати худо, як чизе ки ҳаст ва он чизе ки ҳаст ана мо мардума бигем ки шикамамона сер кардагӣ аст. баъзе инсонҳое буданд воқеанам бигем нони хӯрда надоштанд. чӣ хеле ки солҳои 41-45 баъд солҳои ҷанги 41-45 дигар ҳечи набуд, картошка номи нони дуюма гирифтагӣ ҳаст. картошка номи нони дуюм, яъне ки второи хлеб картошка гирифтагӣ ҳаст. ва баъди ҷанги мо ира метавонем ки спокойна символи истиқлолияти мо бигем ҳам мешавад. барои чӣ? Барое ки номи гӯшти драи гирифтагӣ буда, гӯшти дуюм гӯшт, яъне меҳмонҳои олиқадр. на ҳар инсон ҳар вақт барои хонааш, барои худаш позволят мекард ки каду бирён карда бихӯрад. ҳамин чиз дефитсит буд. ҳамин чиз гӯшти моро иваз кард, ҳамин чиз нони моро иваз кард. ҳамин меваҷот, инамин меваи сабзавот, ҳамин чизе буд ки чандин оилаҳо бигем ки аз гурснагӣ наҷот ёфтанд, аз мурдан наҷот ёфтанд. барои ҳамо ана ин чиза тамасхур кардан, масхара кардан, навиштан ё ки рабт додан ба Эмомалӣ, рабт додан ба як чизи дигар, бигем ин чиз камтарак гӯё ки як гандамаст шидагӣ вори шуморо нишон медиҳад, ки гӯё ки шумо як гандамастенда, шумо признават намекунед. баъзеҳо менависад ти амр дар даруни Opel мешинӣ, гӯё ки яка ӯ зиндагиш гандазур аст. ҳамин Opel-шам мошин аст, дигаршам мошин аст, ҳамашам мошин аст. як чизеро бугӯ ки ту дошта бошӣ ӯ чиза, мисол гирем аз ӯ болоша. ҳамватанои азизам, ҳеҷ вақт аз рӯи неъмат хандидан, тамасхурӣ кардан ин кори ҷавонмардӣ нест. ман кадура яке аз бигем заминители гӯшт чандин сол, ин чиз аз соли 92-93 сол то бигем ки таи 2000 сола, яъне таи 7-8 сол каду заминители гӯшт буд дар мо. мо бо каду садҳо меҳмонҳои олиқадра пешвоз гирифтагӣ ҳастем. барое ки гӯшт набуд, барои проблема буд, барои дигар чизо буд. барои ҳамо и тамасхуритона, и худотона ай осмон ситора гирифтагитона, и чизоро дуртар бимонед. проблемаи мо каду нест, проблемаи мо Раҳмонов аст. сиёсати нодурусти Раҳмонов аст. сиёсати оилавии Раҳмонов аст. на он бигем ки каду боша, на он аккордеон боша, ё доира боша, ё дутор боша. мушкилии мо ақли Раҳмонов аст ки надора ҳамо ақла. ҳама он чизе ки Раҳмонов мемона, ё ки намедонам дар гуногун праздникҳои мо ороиш метаванд бо каду. ин каду беҳтарин неъмат аст. беҳтарин неъмат аст. ҳатто ки баъзи гузаштагон олимои мо ин кадуро тавсияам кардагӣ ҳастанд. олимои диниву олимои дунявии мо ин кадуро тавсияам кардагӣ ҳастанд. мисол ширкаду аз куҷо омадагӣ аст? Ширкаду замон одамои пеш қадима омадагӣ аст. барои чӣ буд? яъне ки ин чиз барои саломатии шумо дар кор аст, барои саломатитон. ролтона гуфти ҳамун гапо мезанен шипас када як химиката, аммо ин натурал неаст. ҳеҷ вақт моли худтона тамасхур, ханда кардан нагзорен. яъне маънои гапи ман моли шумо ҳаст ва ӯро қадр кунед. баъзеҳо ина ҳабиба бибинед, як ҳамун шапкаша барое ки чемпион шид, шапкаш қатӣ. ҳозир дар дунё шапкаи ӯ пеш агар ӯро ҳеҷ ка намехарид, ҳозир дар дунё, дар бозорҳои Аврупо, дар магазинҳои Аврупо дар дигар ҷо аз ӯ шапкаҳо фурӯхта мешавад.
қиматаш боло аст, 400-500 доллар арзиш дора. 1000-1500 злот то 2000 злота качествои болош арзиш дора. Барои чӣ? Барои ки як чемпион шуд сараш дамон. шумо неъмати худтона тамасхурӣ мекунед, неъмати худтона масхара кардестенда. инаи аст маданияти шумо, инаи маданияттон аст. нишон додестенда шумо чӣ маданият доред. кадурам мазоқ мекунед ак ба дили худтон. аммо намедонам, вале мегӯянд ку гӯсфанд қатъи бизардаш рафиқ мешаванд, раъда рафтестан як ҷо сафар мебуроянд, чарогоҳ айлоқ мераванд, ардаш меравад ки раъда гуфти ҳам гапо биз гӯсфанд ҳарчун як ҷода шинос шида мемонанд. мега ҷо рафтестӣ? мега айлоқ рафтестам. ҳай мега биёд каса майда майда бирем ак ман тарафи айлоқ рафтестам. баъд мераванд ки як ҷо ҷубурай биза ки шустрияй ку ҷубур камтар калонтарай. биз мега ки ами гӯсфанд нағалтам, ам намеғалтам, биё аввал ҳалаҳала кунем бигзара. баъд биз гӯсфанда фаҳм мекунам. мега гӯсфанд ту мега ту шери нари, ту мега ку ту беҳтарин ҷонвори рӯи дунёи ту спортсменти. сар мекунад гӯсфанда таъриф кардан. ай гӯсфандам бечора дига ҳамун таърифи биз дода мешавад. мега чӣ кор кардан дар кор аст? мегам бипар ами ҷубора, ами ова бипар бигзар. баъд гӯсфандам дига ҳалаҳалаида таърифида дода мешавад. медава мепара улави ҷубур ки дунбаи гӯсфанд боло мешавад, кунуш метова бизаи тарафи овай ханда расус мешавад. гӯсфанд мега чӣ ба хандидестӣ? мега паридику кунутов. биз бехабараш ки дунбаш чӣ кунию 24 соат метова. биёен мо кори ами биз гӯсфанда накунем ки 24 соат кун монтофтагӣ ва намедонем чим чиз дигара бихезем бихандем, чим чиз дигара бихезем масхара кунем ак ба дили худмон. вале яхе бародарам ҳастанд, сравния давлате ки мо қарор дорем, Полша як қишлоқай меганда. не бародари азизам, полшам барои худаш давлат аст, ҷои там зиндагӣ мекунӣ давлат аст, ҳамаш ҷои худша дора ва эътирофи худша дора. муҳимтарин барои ма Полша ва Амрико ва Аврупо ва Германия ва Австриё нест. муҳимтарин барои ма ватанам аст. ма пеш аз ира аввал дидан ки қишлоқ мебинам ё танқид мекунам, аввал бояд ма ватани худма нигоҳ кунам ба чӣ монанд аст. мефаҳмед амира? ҳамин чизоро дӯстои азизам аз ҳамин мағзи сартон камтарак дур кунед. қурбони чашмотон шавам. ҳамин мазоқ кардан, масхара кардан худотон дар интернет ҳамин чизоро навиштан, ба кадом тафаккур шумо амира мемонед менависен ки каду чӣ аст, каду аст, каду эмом каду, эмом чӣ ва эмом дигар чиз. не, агар иштибоҳ накунам ҳатто ки хӯроки пайғамбарҳо ҳам бади каду аз ҳамун замон. шумо представид кунед ки чӣ қадар и таърих дора, чӣ таърихҳо дора, ки ёра истеъмол мекардан ба ҳайси табобат, ба ҳайси аз гурснагӣ намурдан, ба чиҳо ира истифода мебурдан. ва мо мехезем гуфти ҳамун гапо ба ролтон калон шидаги инсон имрӯз мехезем кадура мазоқ мекунем. имом каду ё намедонам ячи каду, кадура чӣ кор кардӣ. каду беҳтарин неъмат аст. ин масхараи шумо на ин ки бигем ки як ба каду дахл дора. вақте шумо кадура назар намегиред, масхара мекунед, яъне ки шумо як неъмати худоро масхара карда истодед. ҳар як неъмате ки аст ки аз ҳама офаридгор аст, ҳеҷ кайра намеофарад, ҳамаш ба ҳама офаридгор аст. шумо як чизи офаридгоре ки офаридагӣ ҳаст, ӯро тамасхур масхара карда истодед. нами каду чӣ маъне дорад, нами кадура мегиранд, намиҷа мемонанд, кадура калон мекунанд, каду мемонанд, нами чӣ маъне дорад? ягон маъне надорад. каду маънош ҳамин аст ки мо дар ватанмон ина ҳамин зироата дорем. халос тарбуз, харбуза, ангур, луби, нахт, мош,
جیگوری هر چیزی که ما وقتی که در این یا اون پرازنیک ها ما نمایش میگذاریم این معنی را نداره که مردم از این بسیاری بخره، این معنی را نداره، اما این معنی او را داره که یعنی وطن ما، کشور ما، یعنی همین زمین ما، از زمین ما این همی زراعت ها گرفته می شود، این همی زراعت ها را بکنی می شود. نمایش معنی همی را داره، نمایش معنی را نداره که اینجا خربزه شده است مردم های خربزه سرن، اینجا تربوز شده است مردم های تربوز سرن، شیر میمونن، عسل میمونن، قطیق میمونن، قیمق میمونن، چکه میمونن، جرغود میمونن، سیر میمونن، جیگوری میمونن، همه چیزی که میمونن در نمایشگاه ها این نشانه او است که اینمی سرزمین ما میتونه اینمی چیزا را استحصال کنه، اینمی چیزا میشوه. چی با بنان نمیمونن، چی با اناناس نمیمونن، چی با کیوی نمیمونن، سببش چی است؟ یعنی که همین چیز این چیز در وطن ما نمیشوه. نمایش خودش معناش همی است، نمایش معناش اون نیست که مردم از این چیز سرن، نمایش معناش همی است که ما اینمی سرزمینی، اینمی مادر ما، اینمی خاک ما، اینمی میوه ها، اینمی چیزها را میته، یعنی میشوه در همی خاک ما، اینمی نمایش دار. معنای نمایش همی است. دیدن در یگان چورابینی های ما که بنان مونده باشن، اما نمایش های ما ده دیدن در یگان نمایش های ما اناناس، کیوی و نمیدونم دیگر اون سوبتراپیک میگن، سوبتروپیک میگن، در اونجا میشدگی محصولات را بیارن در نمایش های ما بمونن. نیست. برای چی؟ برای که ما او چیز نمیشود در زمین ما، در خاک ما، در زمین ما، در هوای اقلیم ما او چیز نمیشود. برای ما او چیز نمایش نمیگذاریم، در نمایش ها نمیمونیم. و هر چیزی که ما در نمایش میمونیم، بازم تکرارا میگم، اون معنایی که ملت از این چیز سر هست گفتگی چیز نیست. نمایش معناش اینمی سرزمین، هوا، مادر، وطن مادر، اینمی زراعت، اینمی چیز، نمی اصل، نمی شکر، نمی مسکه، نمی قیمق، نمی چیزا می شوه گفتگی معنی را میتن. اینمی چیزا را بشنونی، بکاری، میگیری گفتگی معنا قطعی نمایش میشوه. و از اون جمله هم کدو هم در قطار همین سبزوات و میوجات هایی که ما داریم که میشوند، کدو هم میشوه. ما ایرا نمیتونیم از همون تریبون از دیگر چیز بگیریم پرتاییم بگیم که ما اینجا کدو نمیمونیم. برای چی؟ برای که زمینی ما در مادر وطنی ما، مادر خاکی ما در کدو میشوه، میبروید. اقلیم هوای ما در کدوی خوبی شیرین میشوه. ما ایرا میتونیم در نمایش بگذاریم، در نمایشگاه ها، در گوناگون برنامه ها چورابینی های وطن سرزمین ما که میشوه، ما میتونیم ایرا نمایش بگذاریم. یا دیگر پرزیدنت ها، دیگر انسان تاجیکستان سفر میکنن، مثال میمونه که یک عادت امام علی است ایرا موندن، مثال میمونه آرایش میته و در همونجا کدو هم میمونه. یگان وردی دیدی یگان آدم هم کدو را خام بخوره؟ نه. نمایش معناش در این سرزمین ما میشوه همین چیزا گفتگی معنا میته. و هر چیزی که در سرزمین ما میسبزه میشوه، ما از اون چیز استعمال میکنیم، او را ما باید در تمام نمایشی که مثال بستیل امام علی که میشوه باید بمونن. او را ما نمیتونیم از پیسکه خط زده نمیتونیم، این را درست بفهمین شما. ما را نمیتونیم از پیسکه خط زدن بگیم کدو را نمونینش، کدو بزیب میشوه، این میوه این را نمونین بزیب میشوه. نه، اون میشوه وطن ما. معنای نمایش اونمو گفتم که میشوه گفتگی گپ هست، سر هست، مردم گفتگی گپ نیست. برای من وطنوی عزیزم، پیش از میگن یک چیز خندیدن، یک چیز مسخره کردن، اول معنای همون چیز بدونین، معناش چی است، با کدام معنا میشوه این چیزو. بعد در اون حالت بگیم که گپ زنین میشه. و هیچ وقت کوشش نکنین مال خودتون
خنده کنیم بایی چی خنده کده در سلام علیکم آجی how are you هیچ وقت خنده نکنین مولتون مول خطونه هیچ وقت خنده بایی چی خنده نگذارید مول خطونه بایی چی احترام بگذارید همه مهمترین چیز است چیزی هست نیست احترام بگذارید اگر کسی دیگر خنده کنه از بالاش کو شما اون را نمونین خنده کنید وقتی که شما خنده کرده مزاح کرده با یک آدم دیگه میسپرینش او دیگر آدمو من جوی در شیشتگی هستم در باره امام علی گپی خطا گفتگی هستم ما بعضی تمام مخالفت کردن امام علی او انسانی که گپی خطا برای که او شهروند تاجیکستان ما نبود او تعلق نداره در وطن ما چی هست چی نیست او در نیمه است او خیال کرد که این مخالف اساس ما امام علی را گنده کنم قطعا کنت میشه و زور میشه نیشتیگ میشه و همه کار گفت وقتی که امام علی را گنده کرد ما جوش داده دانش زدم گفتم تو چه حق داری را گپ زدن در وپشته کیته او پرزیدنت وطنی ما است ما خودمون حل میکنیم ما مردکیم ما ترا گفتم اجازه نمیتونم که لیش نه در پرزیدنت کشور تاجیکستان تو دهن تبوک شوی این حق نداری تو جاش دخب کردمون وقتی که ما خودمون اجازت میتیم کسی دیگر را از بالای خودمون یا از بالای خودمون یک کس خندیدن ده میفهمی نمیره این نشانه بیناموس بدن ما را نشان میده این معنی را ندارم ما قطعی امام علی مخالفم یک نمیدونم یک کشور دیگر آدمش بیا بشینه درباره امام علی بگیم که تحقیر کنه ما با تمام مخالفتم کسی دیگر را اجازت نمیتم برای اون که امام علی شهروند تاجیکستان است ما پرابلم دارم قطعی شما پرابلم دارین ما مردم تاجیکستان پرابلم داریم نه مردم دیگر کشور او برادر از قرغیزستان بود اینجا ولی هم یک میوه پیشم قطعی زن بوده کشه درباره امام علی دیگه خطا گفتم برادر گرانیتسا تا بودم گفتم که جدا گرانیتسا یه گفت اپوزیت چی مخالف اوی گفت ما گفتم این معنی را نداره که تو را تحقیر کنی من مخالف بدنم قطعی او تاجیکستانی او تاجیک است او تاجیکستانی است تو امام علی را نه تو در پیش من یک تاجیکستانی مرا تحقیر کرده استودی ما چه خیلی خب میکنم میستم که تو تحقیر کنی و تمسخری کنی بخندی نو واسطه از اوی که ما قطعی امام علی رحمان بگیم که شاید در سیاست ما یعنی دیدی ما سیاست یعنی رویه ما رویش ما در سیاست شاید قطعی امام علی دیگر رنگ باشه اما این معنی او را نداره که یک کسی دیگر تحقیر کنه یا در پیش ما رمضان رحیمه تحقیر کنه یا یک تاجیکستانی را تحقیر کنه پس بزنه یا ارتیستی تاجیکستان را بگه مسخره کنه ولی یک بیگانه در پیش ما قدم قربون هم مسخره کنه ما دهنش همه زنه میپشون میگم چه حق داری بوده کی تو وابشته برای چی برای اینکه او را مسخره کردن تاجیکستانی را مسخره کردن است او را تمسخر کردن تاجیکستان کردن است یا شهروندی تاجیکستان است اگر کدامت پرابلم دارین او بین خودتون است اگر شما بین خودتون پرابلم هم داشته باشید یک کسی بیگانه دیگه اگر ایرا بگیم پس بزنه و یک گپ بزنه تو گرچند بینتون اگر کمبودی هم باشه تو دهنی بیگانه را پوش پرابلم شما یک روز حل می شود اما دهنی بیگانه را پوش که از فرصت استفاده برده بیگانه یاد نگیره تاجیکستانی را از بالاش خندیدن یا نمیدونم گپی پست بلند گفتن اشتباه بزرگی امام علی که در دنیا تاجیکستانی خیچه تروریسم اکستریمیزم با همه نان با همه نمیدونم یک زندگیش تاجیکستان برد امروز نامشه در همه جا تروریسم اکستریمیزم رو ورد اینه ای است اشتباه امام علی فرقیت ما از امام علی هم در همه است فرقیت من از امام علی در همی است
که من مخالف امام علیم، نه که بیگانه را امام علی را تحقیر کنی و تنقید کنی نمیمونم. ما کمبودی ونوترینی داریم، نروژنی نه. ما داخلی کمبودی داریم. ما ایره حل میکنیم روزه میشود، اما اجازت ندیم که بیگانه یک تاجیکستانی را تحقیر کنه، از فرصت استفاده برده در پیشت. و این قرغیز هم، این برادر قرغیز، این هم خطیمه که مثال میره زن گلکش خطیم جا زندگی میکنه، دور نیست، اینجا 2 کیلومتر طرف در زندگی میکنه، 2-3 استانوفکا اوسای میوه یک همیسینا میوه. خطیمو شناسید، همین خیلی پازیتیا بودگی من فهمید. او فکر کرد که من امام علی را هر چی میگم این مخالف شد، ها راست میگوی میگه. نه که من گفتم نه تو درست میگوی. ما خدامون بینمون حل میکنیم و ترا دخالت کردن در اجازت نمیتون. تو باید مخالفی ما هم باشه، من مخالفش باشم، تو همسایه دولتی مایی، تو یک دیگر دولت انسانشی، تو احترام بگذار. مادام اودان گرانیت اختا دونسته گبزن. این معنای را ندارم من قطعی امام علی مخالف هستم. ایت ده حق بتا که تو تحقیر کنی و من بگم او راست میگوی، امام علی پدنالت ایت راست میگوی، تو ایت برادری ما بده، تو دوستی ما بده. نه، او نه هموطنی ما شیده میتونه، نه در مشکلی ما شریک شیده میتونه، نه در غمی ما. او تنها از فرصت استفاده برده گفته ایستاده سی گپا. از فرصت اگر گرچند ما بد باشم، گرچند امام علی بد باشه، این پرابلم ای وطن، این مشکلی را در سرش غم هم بیا یک اندود بیا، باید ما خطی امام علی را مسئله را حل کنیم. ما خطی تا حل کنیم این مسئله را. گرچند بینامون هم اگر کوئی دوست میگه فراموش هم کن، یادم کن. دوست یعنی هموطنی، نه پرابلم ای وطن از تو هم است، از ما هم است. فهمیدی؟ یه خاکستری کوچه شدم بادم کن، میگه گر بد باشم لعنت دنیا بر سرم، میگه گر نیک باشم یگان یادم کن. من هم شعر بسیار میدونم و نمیگم شعر را، یعنی بسیار خیلی شعرهای زور میدونم. اگه خیلی شعرگو نیستم ده، خیلی نظمی شعر قطعی نمیتونم ده شعر بخونم. یعنی من صنعتکار بودم یا وقت سرود و شعر این چیزا ده بسیار یک حواس زیاد داشتم، بسیار شعرها هم میدونم، نظم کرده برای شما رسوندن نمیتونم. شعرم هم بگیم میخوندگی انسان میتونه نظم بداره. برای همه دوستای عزیزم، خودتون مال خودتون مسخره نکنین. شما را دیده دیگر کس مسخره میکنه، شما را دیده دیگر کس مسخره میکنه. شما در مسخره او لایک نمونین و اجازت ندین یک بیگانه. من برای چی بود کازاکوف بود چی بود الکسی بود اندری کازاکوف بود الکسی کازاکوف بود. من اجازتش ندادم، دویمو میبرومدم مرا قبول نمیکرد. من مینوشتم در کامنتش مرا بلاک میکرد و در نوارای خودم پروتیفش میزدم. ترا هیچ کی حق نداده است. گفتم که پشم امام علی ایت بالا است. برای چی؟ برای دشمنی من باشه، هموطنی ما است. ما از یک وطنیم. ما کمبودی داشته باشیم هم قطعی امام علی ما از یک وطنیم. برای چی ما پروتیفش برومادم؟ ما توجیکای ما برومادن خودشون الکسی جان تی правильно говоришь الکسی جان او الکسی جان تمام ما میبرم برای تو پول دادن که تو که یک وطنی را یا هموطنی را تحقیر کنه و گپ زنه. کی است تو؟ چی حق دادین شما خودتون کرده ایستادین دوستان. خودتون پرابلم ای که ما پیشرفت نمیکنیم، پرابلم ای که ما سرجم شده نمیتونیم، اینمی هست که یک کس شما قطعی یک کس کمبودی داشته باشین تاجیکستانی خودتون قطعی یک کس دیگه او را تحقیر کنه گنده کنه او دوست شما میشوه. یکی هموطن شما گرچند پرابلم ها او دشمن شما است. اینمی چیز از تاجیک یک شیده نمیتونه. یک نبودن تاجیکستانی سر
ан ҳамин чиз аст. мо худмона масхара мекунем ва дигарро ҳам иҷозат метем ки моро масхара кунанд. Дигар ҳам иҷозат метем моро масхара кунанд спокойно. бародари азизам, мекушад, мекушиш, проблемаи внутренният аст. ман тара гуфтааstaги маъном гап маънои гапи ман иҷозати бегонара нате. гарчанд Эмомалӣ душманат боша, иҷозати бегонара нате ки Эмомалиро таҳқир куна. мегӯянд ку гирге ки як бор аз рама агар як гӯсфанда бара даҳанаш ки хун шиду ҷа мазаша фаҳмид ва ӯ боз бармегарда меояд ки боз гӯсфанди дигара бизана. як бегона як касе тира тамасхуру масхара кардана, пас задана, дашном кардана ёд гирифт, та ки дар пеши ту хомӯш бошӣ, гарчанд душманат боша. ӯ маънои ӯро надорад душмани тира кардааст. маънои ӯро дорад ки тоҷикистониро омӯхта шуда истодааст. фардо боз меояд бо ин кора мекунад. рӯзи дигар боз меояд боз ин кора мекунад. ин чи ин нолара худат дар даҳани ӯ дохта истоди. худат имрӯз кадута мазоқ кӣ, фардо дигар чизта мазоқ кӣ, рӯзи дигар дигар чизта мазоқ кӣ бинавис, рӯзи дигар дигата мазоқ кӣ бинавис дар интернетҳо бумон. ба амеди чӣ? Ба амеди ки ман Эмомалиро таҳқир карда истодам. ман таҳқир мекунам. Эмомалӣ камбудӣ дорад. аз сараш то пош тамоми чиз ақл надорад. майра медонам. майра гуфтанда ҳақ дорам, да ту гуфтанда ҳақ дорам, ту ира гуфтанда ҳақ дорӣ, да ма гуфтанда. барое ки ту шаҳрванди давлат ҳастӣ, Тоҷикистон ҳастӣ. не ки ира шаҳрванди Қирғизистон, шаҳрванди Ӯзбекистон, шаҳрванди Россия, шаҳрванди Амрико, як дигар миллата ира ҳақ нате ки бига. ира ҳақ нате. ва ӯ бидона ки гарчанд агар фардо байни ма ватам конфликт боша, ӯ бидона ки мо ватара шикаста наметавонад. шикастани сари мо ҳамин аст ки ду инсони камбудиро меёванд, баъд чӣ кор мекунанд? ира таҳқир мекунанд, қатиш ҳамра меша. ва бидон ки ту типи чӣ дести дар инҷа. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ма дар пеши ягон инсони дигар даку ҳақ наметавам. инами любой тоҷикистони моро бигем ки таҳқир кунад. Эмомалиро таҳқир кардан да ҳақ наметавам. гарчанд ӯ маро биқапози мекиша, маро мебара зиндон мекуна, тамоми зиндагима ҷазир мекуна, любой кора мекуна. ма барои ин намекунам ки ма пишти Эмомалиро бигирам. ма барои мекунам ки пишти миллат ма бигирам, ки то ки дигар инсон таҳқир кардан я тоҷики дигара ҳаррак накуна. ма барои Тоҷикистонам мекунам ира, на барои пиштигирии Эмомалӣ. ма барои ира барои Тоҷикистонам мекунам ки як инсон дигар дар як ҷо шишта, ҳамун инсоне ки дар пеши ман Эмомалиро таҳқир кард, дар оҷа шишта як каси дигарро таҳқир кунад. ма инаира барои фикр карда ку ман намемонам ӯро гап занем. мегӯм не. ин внутренний конфликти мо аст, дохилии мо. семейни проблема да лезид нак мегӯм. мо тоҷикистониҳо як оилаем, мо проблемаи внутренни семейни худмо надорем. бибин дар як оила як занишу ҷанг кардистанд ва ӯро ҳеч ҳақ намета, ҳеч кара ҳақ намета ки мисол бия гап зана. оилое ки шикаст намехӯра ҳамин аст. шуш қати занаш ҷанг куна агар дугонаш меяд шӯи ӯро ганда куна, мегӯяд ту рост мегӯй, тарафдорӣ мекуна. вақте ки ганда куна бигӯяд анта пуш ӯ шӯи ма аст. мо камбудии худмо надорем. ҷанг кардем, зад мара, ҳақорат кард мара. ту даҳанта пуш, ту ҳаққа надорӣ дар оилаи ма дахолат кардан. ҳамун занак як дугонаша даҳанша пуша, ӯ дугонаш дар дигар дугонаош мега, дигарош да мега ку автоматик ҳамашон мефаҳманд ки оилаира ганда нак. уже дигарош ҳам дух намекунад дар бораи оилаи и чизе бига. ҳамин ватанам ҳамин аст. ҳамаи тоҷикистони мо ҳамин ҳастем. агар ки гарчанд мо якдигар қати камбудӣ дорем, ҳеҷ вақт ҳақ нате дигар кас дар пешти ҳамуро таҳқир кунад.
ҳамуро пас бизана, там биханда ай болош натеира. ин би дӯстои азизам дар бораи каду, яъне ки каду аст, ангур аст, анор аст, олуча аст, шир аст, қатиқ аст, қаймоқ аст, ҳар чизе ки ҳаст, ҳар чизе ки ҳаст, ҳеҷ вақт моли худтона худтон ханда карда дар интернет намонед. аввалин чиз аст. дуюмин чизе ки барое ки шумо ханда карда мемонед, издивоца карда, як кас дига издивоца карда комментария менависа, уже ҳамиҷа сар мешавад издивоца кардани нони тоҷик, моли тоҷик, ҷони тоҷик, хуни тоҷик, зиндагии тоҷик ва умуман худи тоҷик, тоҷикистонӣ зери таҳқир, зери тамасхури мардум шидан сар мешавад. горда ҳақ ҳуқуқ якдигаритона защищат кунед. новобаста. Агар намиҷози ҳартон ку шапида бошен, калай пӯст зада бошен, при хун бошен ку, я метру тараф да як кас бигарда бига о чай фалонира фалон кунам бига ку, ҳамун инсони ки шумо ҷанг карден ку, бихи ҳаҷот бигӯ ки о чай тирама фалон кунам. Чӣ хеле гап задести? ҳақ натев намуда ки инами ҳози қатити ҷанг кадаги би тоҷикистонит. ҳози инами ҳамватанат ҳартон зада биден ку, пури хуни зад тира ку, кун тадронда зад ку, я метру тараф да як одами дига ӯро ҳақорат кард ку, пиштиира бигӣ. хеб гӯ ти яқа надори тоҷикистониро ҳақорат карданда. мо камбудии худмон аст. мо худмон ҳал мекунем. ҳозир мезанем, пага ҷура мешем, рӯзи дига ошно мешем. инами кора бикунед. И обрӯи миллат аст. обрӯи миллат. На обрӯи кас, обрӯи миллат мешава ин чиз. Просто по-братски ба дига барои шумо. Зинда бошам ватанам. иди каду муборак. иди каду муборак. Каду беҳтарин неъмат аст ва ман дӯст медорам кадура, хусусан бирён карда пиёз қати бирён мекунам. бисёр мегӯям дӯст медорам. Каду беҳтарин неъмат аст. ҳар як неъмате ки худованд барои мо додааст, ҳеҷ кай мо ҳаққи ӯро тамасхур кардан, ханда кардан надорем. он неъмата худо додааст барои моро. худо замини моро ҳамон хел додааст, иқлими моро ки дар ҳамон иқлими мо ҳамин каду бисавза. ҳаст кишварҳое ки намесавза ҳамин каду, намешава дар оҷа. дигар чиз мешава, не ки каду намешава. банан мешава, каду намешава. ананас мешава, каду намешава. киви мешава, каду намешава. бирен тарафҳои субтропико бирен ноҷода, любой меваи дигар мешава, ангур намешава дар оҷа. шафтолу намешава оҷада. ӯ чизе ки дамо мешава, дар оҷа намешава. барои ҳамо ин иқлими ҳавое ки худованд барои мо додааст, ки ҳамин чизҳои мо ки барои мо месавза ва мо истеъмол мекунем ӯра, яъне хӯроки мо аст, кӯшиш кунем тормузотона гуфти ҳамун гапо ку сахт биҷиқен ба ҳамияти таҳқири як каси дигар ку моли худтона таҳқир нак. ҳамватанам саломат бош, хонат обод боша. ям хеле баъзе инсонҳое аст ки ман ростӣ ӯ рӯз ҳамун статистикаи блокома нигоҳ кардам. чӣ кунам озӣ ман мегӯм як статистикара нигоҳ дорам, гуфтам ҳам қашава баъд ман мегӯм қариб 50 дар 50 бигем ки блок шидагӣ будааст дар ҳамин чизи ман, дар канали ман хеле зиёд блок карда будам. барои ҳамо бародарои азизам, ақле ки дорен бигем ки агар дар мавзӯъ дахл дошта боша метавонем ки бинависенеш, агар ки дар мавзӯъ дахл надошта боша кӯшиш кунед ҳамватанои азизам. инами блог мепартом. ман ягон каса жилет намекунам. пажизм блог бира сата сайтҳое ки биё блог мерай. мада дар кор нест одаме ки қатъиё ман 7-8 кунам. ман фикрма мегӯм,
گوش که در کاری شبیه هموطنم در کار نباشه کو معقولت نیست کانالی ما گپوی ما معقول نیست پروست آنم جای چیز است نه تا ببرو تمام هیچ کتره مجبور نمیکنه ما آدمایی که در یک جا جمع میشیم و در یک کانال جمع میشیم ما هم عقیده باید باشیم هم فکر باید باشیم هم ایده باشیم باید اونا و آدم ها میاین در اینجا گوش میکنن کامنت هم ننویسن گوش میکنن و در موضوع باشه می نویسن کامنت کدومتون این موضوع بیرن اما برای چون چی نوشتین ما بلوک کردیم ما رفتیم می دست ویدن یا دست ویدن روزانه ما باور کنین یا نکنین نکردگیم دا 2-3 نفرش بلوک میکنم روزانه ما کامنت رو میخونم وقتی شیدگیم دا 2-3 نفر بلوک میروم از 2-3 نفر تو 20 نفر میروه بلوک دا روزانه همه او اگر حشرات ما هوی کنم شاید کانال ما 50,000 بگذره همه حشرات ما هوی کنم نه که اینجا حشرات خونه نیست اینجا آینده سازی است اینجا چیزی است که ما باید بدونیم و بگیم که کوشش کنیم برای وطن سازی مون است زنده باش هموطنم گپ زیاد نکنیم خلاص نمی خلاص هموطنم برای همون ایدی کدو مبارک و بی کدو نمایشای مون نمیشوه نمایشی که از امام علی کرده است باید حتمی باشه این چیز بغیر از کدو دیگر چیزا سلامت باشه هموطنای عزیزم خدا نگهبانتون باشه تشکر که هستین و گوش میکنین فکر نظرتون می نویسین و هستین آدمایی که پروسا گوش میکنین و ابونه نشدین ددیله هستین گفتم گپ خدا برای شما یک غیرت بده ناموس بده خیلی دوخ بده که ابونه شدین ابونه شوین از همون فحش فایشایی که ابونه میشوند در همین جمع لغلق همون اقورات می نویسن و هم خوبش بلوک شوند بروند و آدمای سالم ابونه شوین و صحبت کنیم فکر نظرتون رو بنویسین از فکر نظر شما بازم بگیم فکرها پیدا میشه و باز نوار میکنیم خدا نگهبانتون و ایدی کدو مبارک باشه هموطنای عزیزم هیچ وقت کوشش نکنین که یکدیگرتون رو مسخره کنین یا نعمت خودتون رو مسخره کنین اگر سویت پبرچ که ایما بگیرین حتی که امام علی را رمضان سیمومین یا یا مینیستر یا وزیر اجازت نتین یک بیگانه او را مسخره کنه یا که نمیدون تأخیر کنه نتین اجازت کمبودی خطونه حل کنید سلامت باش هموطنم پدیلی طرف فراموش نکن